Kublai phi baro kini kilong ki kubor bam dagasngi. Dangla ka ba iet ba diarap iki nongshun thlong lu thlong sing bani ki lokshet kala ki bajudan hasanda. Kani gala pau pen ringkong min haka khat khandai turi ujiliu marsins dang ka dorbar mang tingka. Kate ka dorbar liur ka banyatai halor ka pisa ka pilan banyo pentelun ya ki kam ka council. Bar ki kam penroy ha ki constituency kala sya tenra bet ngak Nadine Klemkran. Ya ketika dorbal yur ke HADC kabadai laisngi hakaba uba lamprang ula penaru baya ke election menjit temai chief executive member CEM on sapelong haka arpau terik ujil liu haka porkat wei beji minstem. Ula betharu ya ki dekhot bakwa ya khun ya ke election bagi nithep kerteng no mentahi kesngi sya secretary ketnat legislative bat ya ke jungbi syar kerteng on sapelong mentahi kesngi. UMDC ke seorang kam ba penyat sing sim ula dep thep kerteng kum ukertong ke NPP ban yakun ya kene ke election CEM ba thamai jong ka council ba latik naru shispa person uba penyat un job bed namar umdon bayale persha. Kumba kapau na ka content do ka MC mentan ban no mover do ka MC kapau hi ba ki INC da ladi mo nama bale kumba ngala kred po house kamdan ganu no ka allegation kamdan no ganu rim kamdan ganu no ka daw long bet ka convenient of politics hakaba kaladan ka arrangement hakaba kin penjat no ini but bakinya no ka kongres baka NPP kan lead ya ka isian te ngasu ong tanggata marba kumakapau hi habang idon ki MC kamut kadon kecing bonghun kadon kecing bongbiang kadon kecing le bonbor kadon mo idon ki kita ki bala ki badalong very constructive reason mo nanti ong kumno ha kenai kumalong mentakam lapak ndai bakren manga mo ndai yok ki ong mga pensusan daladi ndai ki ihaw po house ba mdani kalong kumbah ki IMC pun pan daladi hari Friday jadi ka UDA meeting kabang ajukhat shwa na session but haka ta kasni ki don kat tu kat ningut ki MDC ki bomdon haka isi ki balapan pang ba kadon kat tu kat ni ki grievances ki jongki te hadin ba ngala pensyai hadin ba ngala batai ki hadin ba ngala shim nakaliang ka jonga ki la hun dengan ada keliru ya kata kecing keli shwa ban penkut ya ke meeting oh kila ya hun kila ya satisfied ya kini ke meeting ba kila ya hun ya kini ke meeting yang yes yang ngi habak kila alis kila sap iki grievances ki jongi ngila hun dia ka UDA meeting karai kalau ba ka jing ka bakum kitu ki MDC ki badon ki bamdon ha ka isi kamu kiwara hapo ka UDA ka UDA ka platform tim dai tang ka UDA mereka kamera jonga CM lani u PP leader jongki u bansa banshim yakinu ki grievances ki badon te kata ka karu kometrikam ka ba niaya ba sikata dan mereka bangat longi kalau ba kumbal apa menem dan daw dan ta ka daw ngasno ba tadi ka jingla ilom ka ka ba sosi apa paubet mat pai ba namar ba ki pai ba kina ya kani ka jingya le drama ni po KSDC dan dari film dan kan ono kadaw ka tangka drama jongki namar ba ki ong ba kadon kita ka direction ting am tip kawan na kita ka direction namar ba riban beno ka UDP ini tre wat baka kongres biang ben unong yalam jong ki MDC hani di council e kumbalang bar kata kajing tre lang ni hapo KCDC la ya arrange nadu shwa ka election MLA ti hadin ka election MLA pat result kalau buku itu kan kajing tre lang ti kata ngampat laban ong menta ya kada syong ke parti nga sampai kay ka baka parti batita spiong ba kani ka jimu fi ka NC ka dai ka act of betrayal by the NPP hato pilaban elaborate kam bahay kani ka point ang kay pada kentian ba kwa ban ong nang bang ong ba kadai ka jiksat kala kay pa te hato kani ka nam kta ya ka jingya dai jong ka UDP bat ka NPP ha ka state level ya kata ya mentang amla ban ong ya ka jingya dai jong ki hapo state Dile si hastit pak kia bang kia tiang kia ternak dia kata nong kumno. Dile nak kalian ke sungai, tolong ba sisin ba
hang ni kam dan suk jing trilang kamut ngala hap syong no haka dia persa kajing per step jong ki kalong ikum baki tieng teh ikum baki tieng ya ta bagi la don ni kan nomor beling per step borobor normally ngala ya keli ya kini senior member jong ni tiong ba normally borobor ka MC ka juan haka latest stage ngala deplut iki business bro kai soan rai ke MC dan mereka belengok kalong ba balai ba shim be ke MC direct na pa klem da pendap ya ki list of business de kumbalong mentah kalau abu ke jing EF mentah kan urukom mentah wan penbanda ka election jong usi yang ndala de ke election pimut ban please biang ya ke ju ke baca atau kom kita kadang don ti kadang don an kadang don rukom bata apa ban suspended yaki business perokhat ban sim shuai ke MC kata ka bangakwa ban keren ni ban ya tu ni lomba kepakausan ni jing sya Sherman lah dia ban question hour yaki business perokhat hadir nak ta let's say unsa pendep ya ka jing yo pediang ke MC but habala yo pediang MC unsa fix ke dia kan lanung in discuss ta ka ba kwa Munya iyo kaman yo kata. Di ka jing bomong jing kalong bangi iba na kaliang Sherman lah long determine we'll go ahead with this mindset. Take about haba upang kenyo chairman ya ka conduct kumuban conduct ya ka house ka kunguru ka even next step of action. Ka don bon ki lenti ladangi kwa ban appeal ang bandre na kaliang kacunga ko mga kren ko house panamar bakila don ka number dia ka suba ka bahayi bahkan wan ka ni isi but let's say ka budget session mo kan hap long bang kam hadir haswa bahkan kut no kan ka budget apo ni dan kajing bombyang di hakam hima dan hikam ilaka dan kajing kwa hakam ilaka nang tagadon kekam ka bakim biang le se hati we department bagi IM ana tim le ikam joki bakam ter kita ge pi kasulong tanggat ni ngan suong habala mut i ya ka ba ban pensnio imi hi gida pi lada ulok e kalok umon su udat ida da ai jing tak babang lu wong kambang su tang ni jing tak boleh nama babon su dah habala don lak sawe tu pi habala don lak sawe tu wat dah kan ka bomba berat dia dari peliang jar pindah lagi jing tak babang lu wong kane ka bombang su Pinawan Delhi kan umut MDC di Delhi. IM barokat bai lekat buatnya Permen pikiran bagi lawan Delhi mana yang lelang. oh ya lai nama tak kam jo council habam don dengan ong kadon gumo Simula ba ini kecil trailan juga kongres NPP hakban ku iklam ni isi bomta. Ya mentang empat nang ban ong ie tambah kasulong kata hastir ku mga abatay mana po house u PMDC kidon hakalian persya kibalong MLA kat bahang ni pat PMLA kibalong MDC kiri lampa kata kan kaba pelong komik akmak pat ba teh kapelong ka ka bakile kalong baki perle ran dala dia teh kamot kapen i hang ni kade kajing ra abor kade kajing ku abor baki misali asu wat ka principle aja kan norem ka baki dan kamot kim misali asu mo kiong bahas tiet ya treba NPGP mlo mo badon NPP BGP mlo hang ni pat bakata ka NPP habar ki keno baka NPP kade ka BGP tikumno hang ni pat kambit BGP mu kabit ka NPP kabit BGP tang hastir kamot hang ni kambit BGP teka kabakat do hi kalong ba kung mga laong mene house in politics anything is possible kabamot haki kisimbet ka kabakile kabiyang bet Ri ki persoru ba kadi ka jingle marwe jong pi ki. em te bele mene kim kedew kan iban kedew house kan house is a right platform man keren Berarti mana yang lakum no kamot hadu la syai de ban ailat mo bangin file kan Indonesia menta ai la tang de ki kenta ngam tip mana alami no atharai hajing syai de ban sirkulir da kan notice ndai tamban su pentip ang tu kamot officially ka de ban wan da ka office jong Sherman ba ka diet ban file ya ka nomination ka de ban don da ka por
di bandan dak kapur kapan ai la ke ni ki member mo nomor bakat ban file ke mission hab isyong meeting hab kita rengan lengok ulang hakdak ngarang bakla kala akut bentar ni pun